bitandukanye muri Iran cyangwa se muri Israeli. Ubu tuvugana muri Israeli harimo abantu benshi bataye ibyabo kubera intambara iri mu gihugu kiri hagati ya Iran hamwe na Israeli. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi hari haciyeho iminsi mike cyane igihugu cya Amerika kirashe muri Iran, kirangije kirababwira ngo noneho twagana inzira y'amahoro, ariko Iran irangije irayisubiza ngo ntabwo twagana inzira y'amahoro bitewe n'uko muri kuturasaho. Ni ukuvuga ngo Amerika ubwayo yari yohereje ibisasu bigera muri 6 irangije ibyohereza mu gihugu cya Iran. Barangije ni ukuvuga ngo baravuga ngo noneho twagana inzira y'amahoro. Trump yavugaga uko kubera yuko n'ubundi yagira ngo abereke yuko byose bishoboka. Ni nyuma y'iminsi igera kuri 12 intambara hagati y'intambara iri kubera mu bihugu byo mu Burayi, ariyo ntambara iri kubera mu gihugu cya Iran hamwe na Israeli. Haciyeho iminsi 12 intambara ikomeje umurego kandi igenda yangiza ibikorwa bigiye bitandukanye muri Iran cyangwa se muri Israeli. Ubu tuvugana muri Israeli harimo abantu benshi bataye ibyabo kubera intambara iri mu gihugu kiri hagati ya Iran hamwe na Israeli. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi hari haciyeho iminsi mike cyane igihugu cya Amerika kirashe muri Iran, kirangije